سپرم شر Peter ama Ioan adamima kunchash kotto wat samar basadishte shaujenta kuvan don kakkanjt chisau ama saduketa mashtay mardishte aposteltam umanam adam achur kotto yamazertoy yesho kudraigash martadar aftaraigash uzishte jaga ama sa arsachstoy ama sa raishomong bakotto yachashtone umanama baijer Aposteltam chi qushtau donai tabirata bauwandishte amanir wurnjitenemas udi fons mine bars. De kagbon Jerusaleme aramberdishte Iudea chisautta, chichtarta, dinamonjita, alcheran, Kayafa, Ioan, Alexander, ama alcher innak abashte. Apostelte erlaun kottoi sharaje, ama safarstoi. Way savar qarwe kana kainomai bakuttat. Wat Peter schaijen shigda gudei amasen jachta. Adam chisautta machishtarta. Kadna bon ranchanadei magan khorj rakanene amesh sabaqt khayzwap domut. Wad we patandar amagash Israel adaman jungond wad shmach kay baytkhtat ama khusaw martay kay raygash kotta. Was nazaretag yeshochirishti nomel lawa aslag waraj ananijay. Shmach arajjita kawulna barva shidishtut. Fala sharavaran chishi. Yesho usiduru. Amandar irvajin ganagnay. Wamana mana bon kay farsafer vajinu. Adamana patune indaracham nom. Lavard now. Peter ama Ioan Iudea chisautta nefshinay kfettoi. Shtay kayni kwachur kottoi ma khumatag lakta kayshte. Wiku bambarshtoi. Wat sheppat tardish baftadishte. Walim mabajittoi. Yeshoi makayudishtawi. Falachish sabachu saada imajewuttoi apostel timaloga ama shanichma nisa jaganut shabon. Rattoi sen sinidrione attamra sauna barzard ama bavnaltoi wunafakanimma. Sabakanama sadaman. Asag disha kairavdishtoiwi Jerusalem patsarjitan jingondu. Ama ilna bashatin na bon nau. Walla we adamul tangdar kudnay qusha. Aftasam bart qiran kanam samay yeshoy nomel ma kaman zuroi. Fazertoi sam ama serrattoi usenomel appendar nazurne ama nikaya khurkan barzard. Falasem Peter ama Ioan zwaprattoi. Aqud makanut. Khusaw kommana. Falawa kommakashin. Khusaw marasht fakashsan. Safettam ama safequshtam. Weyte khay nazurn nabon nau. Wudon tasam bart kiran kottoi ama sarawachtoy. Apostel te bafcharne amalsen naudi umanama sarsadi wite chay adam yuwuldar kat kottoi chosawan. Yanijay anachorach daway saday mags sabach uwul duwisha zajay fildarsadi. Peter ama Ioan kurawachtoy wadu donar sadishte shachion tam ama razertoy alcher tamasen adam chishtartas jachtoy wi. Wurnjitasam kubay qushtoi, wadam jardaya bakuftoi khosauma. Дуне дарак, арв, жах, денджиш, ама сасадарит тариш, вудоныш валдишак. Нафыдыл Давида, далак кадгана джизыхай дышых дагуды фарсыжахтай, саманыж мантын смуртатта, ама адам та саман канын скамайни сыравайзан ахам фанд, арлаудышта хашта вонгай жахон патсахта, ama aldarta arımbırdıştı yılma, xusao ama yaçırıştı inıxma. Ama sagay, İrad ama Ponti Pilat murtattima, ama İsrail adamima arımbırdıştı ası şaharı. Kay bay şarştay davusı şıgdaglakadganak yeşo inıxma. Samay şıkhaşt kanoy, da qomışma ama da fandma gaşkaraga gomasışını şankottay uy. Ama sınır xisav, arkaş şert qirantam, ama rattıq şar, da sağartın, da nıxaş tıngnıfçınay kutquşın kanoy afta. Даг ухрадар, самай да шыгдаглаккадганаг ешой номай, забах каной рынчынта, ама вдыштава авдишайнакта, ама дишшакта. Kubakuf toy odnun quşti kamudishte usibnad. Shebbatter schaijenishte shigdaguday, ama khusawne khazdir toy nefshchinay. Sabiradam bauwende dudonudishte am jarda ama amud. Mamulk machiuja ga acham qudisa nikamodish, alsidarsen wud Yumayag.
Апостол та аштыртахима авдишалла удышты, хисау ешой райгашан, ама шеппаттар хосауштыр хоржахай удышты хайджин. Қуакчи айяфта урджтыхшан ахам науд, уманама жахама хазарта камanud, удонса вайкоттой, ама юхсараттой апостолтам. Ама хсайла вырдауд ал камандар, яқуактам гашка. Жагам апостол тафашномагай Варнава хома невштатта кайшхуттой. Усы кипраг левит Иосифан уди жахахай. Ауа якотта, архашта ахса, амератта апостолтам.